SFVS otpratite. Svi mi zapriti me. Simi, jesi čuo što je umro onaj ćelavi iz tvojeg klipa što jede 100 ćevapa? A svi mi zapriti me. Nemoj da lažeš, brate. Pa svi mi, gdje ćeš po telefonu? Idemo. Ja to ideš mene zapratiti. Pa sad kao... Čemu spriti s stvarima? Kako si, jel ja imam njegov broj? Ko je umro, bre? Ste vi normalni? A sad uzma telefon kad je umro, jel? Pa da vidim da li je umro, jebote, si luda? Đorđe. Ajde, zaprati me, Simi. Meni je Ker umro. Alo, bro, jesi živ, jebote? Kako mu se zove pas? Ček da ga nazovem, jebo ga led. Nemojte mi Ajde, spredati... sprkujte. Daj da nađem njegov broj da ga zovem. Vidi, ovo je napisao skip kurve. Wow, mali puši nam ga. Koliko hejtera. Ajde zaprati nas, Simi. Ma nećete zaprati, Simi. Zaprati me. Ovo je umro stvarno. Ovaj zvao lika što je umro. Nemoj se spredati s tim stvarima, jebote, lik mi bio u klipu juče. Ne juče. Oči naš koji se nam desila. Pa ne mora znaš da je umro ako se u Janu ujutro. Neko mi napisao će čuo što je umro onaj ćelavi iz klipa, evo, zovem ga na Instagram. Ajde, zaprati me. Pa možda spava čovjek. Zaprati me. Dobro, brate, koliko si to puta rekla?